biabia de kale mia bia mia be gbogbo me fofo togbe amenechi agbe 7779 egbe a mia kpo be mia enu oto alo gbogbo me do oto wa mi va le sugbo ye gbogbo to wa mi le ponupo le WhatsApp di le internet oji mi di be ma bia gbogbo me fofo bede hafi awo gbogbo me do ade nono me ka alo nu me toto ka me ato hafi anya be gbogbo me do wo a enye esepe be dona yo yene awo gbogbo me do ade afodede kaje wato ye awe atode tepe ye makplo ameo so de gbegbele mo meji be miato na efiomi afodope kuro ne be nuanti yene wa mede enu le jode jiwade no yido gbogbo me to de gboade leke awo ade jesibe nyawo ame ya gbogbo me do jene vanvan ye wo le well e aten pede yenchi be ku keke me le cover gbo a ya ten to le me yo akpe ne biabia ekpo be gbogbo me do a enu onye wona na mecho kaka ma ugbo kake amejuro ko se to ame cha so ko be church ame cha so be church nkeke vama to ko ele kame ni so ko ele kame a va webe ame se mejibe no globe yin enu fiala alo yin hu no yin prophet ehun do a esepo so na so Vivia na ye be o chele internet ji ye la masi se kaka eyire tepero la masi kwa nkeke ma de toko be echo ezu hu no ameke do ziji ameke klamada sino hu ameke klamada sino ezikaji odo we o me do ziji o ewe ba zu hu no ga de do kio sivo yire internet man over ye va ire hu no de gbo kwa ba na ga za kwebe ne do isiki o ba patogbe zipi gadra ire o won no lo di 0 plus 0 ele 0 never de je si do kio bere una doya ibe awo a ejebe na ire gbogbo meme kenye nyate petola ne do me agbo epenu ona epenu fefia epe nyagbogbo wa abobora me mate asronu ye wa le odo ziji wa khle huwa adasino Vodzou me zile vo mami me zile ablo me zile nyigbla me zile etroi me zile kake hunzin tonto ke wa bo le odo zikpiji a ya chele ko vo menya me sa me wone wote wo mami no wote wa jakpa no wote wo Vodzou da no wote wo krachi dente no wo le ono obete me ziji vono me le ono zigantonto ji yikenye jojo me abezin to la mante wodo kene iwo be is a business asenya me dade it's a business wa ponu ija mole ye benu wa no fefia le kayi WhatsApp internet o ti nka talk jo plenyo efonye never ya me agbo question le ne bie ma te do nchina o to kwa gona bo da sinya ma chi gberegbenya aso gave ko awo ame ane gbofun na de nume na me akaka kwa edo le nume de na me akaka kwa ko be igle na de megbe ke fi jale ke mi awe de ga ke jimi le gbe ta ka me ava gbe mi jimi wonu na gbe vo amedele a kura gbo le bono ne hafi wadi amedele yora gbo le bono ne hafi ne di amedele jimi no ne la sigbe amedele apple la va bono nu vo mele be ne kon la wupo ne mele gbogbo mo le ke ja wa nya ni o
Yemi wo yemi la mo gble, omi la mo do me gble, be mi le nu wo now. Azamedare. Ke gbe ya poto gbe azuma le WhatsApp ji. Wo kusi. O kwa be la siklona mo kwa. Nkeke wa de to ko che va kusi. Ko la vie dans le kokora se mo power ke o de me la si o. Egble me o do me. Egble amea do me. Ye ta hia bede. Mia nya bede e do ya o na wa. Ate fi anu amea. Ate de nu me na amea. Ne yike me nya wa. Gbona me abe eya imenya. Eya inye. Ekwadare va amesemele nu via le WhatsApp ji. WhatsApp mete pero le alo Facebook mete pero le via ne pa ko. Akpok gbo ple gbo me do na pete onlo de gama. Ko je wa na me de ogbe ya odo ko evo ebe ile wo eso ewe ni so ewe evo abe akomi tu ko pe mi li nu oglaja akomi ja si fun mele tepo. Enu yo gbon le gbebe pastor do ke wo mo le a. Nya nyeme nya fiko okpo eso. Nuketa melegba nyebe na medeva be jibi azusofo. Ya ova osofo gangbori. Tro igbogbo me na bia be de ma wo ame a chebe ne wodore ya. Ne me ko de fia nu na de me ne bo me na o. Ese me da de enu fia de wo me na o vo ewo de. To we nyebe ano amerete. Awonuka apo nu na mo kude aglaje jemchi na wa woblewu ye o now tanele nu mapo na mola awodora mejale gbegbe atura me ape no no me kakele ke gbenya le pastor ga gbogwa o chebe azu pastor ta pastor wu ibodo leke wa wo amoro le o menye hu no o menya chebe o abazu hu no yo ba e vudo oh togbo to le gege le fuma ano moji be na kwa ma dobo hu no ile amekwa akpọkọ gobo togbo ire kuku aleke po ya e osusure von tebe le kotumelo ame akpọbọ togbo ijibe na onu ene ni me ganye nu ola ochere na nya me de fiai ibe imenye nu ola ebe alapai on to me nya yo gbona be ehun oso ame asanu ke gbomele na ehun re yeso tami jagbagba mi soro nu wa onuka wa de hun tameno wa do ziji ne amero fonu ya fi so gbagbo ya mami se enye mami si kwa o menle ono zigaje o ta mami ata kwa awo na jebe na anye mami ata doctor no gbe ya o mami no ya fi kwa o che ba si kore keke kwa ko akasel ko tareji taja pa o dro sere tango jibe mami ablo ebo ezunu ola eblenye ya mami le na si amero wa menye be la so be no ko onu no nye hu no elasi o keke awe ano me konyi awa po business aya po agbele aya po asi aya po Christmas gbe ayire apo clark dogbe nkeke agbe ayi kwa me ajira nuru vivia mami sire si are zunu ola zero me mami re si are kon me mami re si are won agbogbo me do me mami re si are dana do me mami re si are wona ame do kisle kojo me mami re si are won fika esro nu maso yeta no gbe ya o mami no kwa yo to ho na tro kora yin pa ya mami anton to sinajo lo gbo o me nya be sijo wo chakanwa me yire teperele ahozo le bene ambe ane dress ne kwa ebe ya ne no jilo ye be nkumere no sianzie
Mais il est même mamie comme ya. Oh, mamie de comme on livre tout ça peut-être dans le kwame. Maman te elle kwame. Ajakpa elle ko otu ko lo bonne ma. Mamie kplo le gars. Vous tout ça peut-être comme la midje ko le mamie agbo. Me pa ko kan be agban subia. Ya to so gabachi do de kwame so. Le kwame. Yo ben kekero ya ga mai mlona. Mamia va mlo ko Vodzou ça peut-être agba. Vodzou ça peut-être et trop peut-être ono ta gboji ono na. Esemelade ne me la gboji wa ejebe ya chene no me ko me ko. Vivia va ko Vodzou ça peut-être mami dare ko re kame. Keni nye be egbenyi mami abre asigbe a. Ke do white. Alors kini egbe vanye ça peut-être ma asigbe de. Aga do avongo aga ko ire mami kwame. Negbe vanye Vodzou ga agbadu amen keke avado danger aga ko ko mami aje ko ma le po ye o voya so asi to mi jame ase pa kuche ga mami ko ame me va te pere le lo menye ma yo ya anko yo bo no vinye enyure vinye de kabere o yi nyure de ko Vodzou mi kwa me be kplo ko do ne kpo parfait kpli mu ko do mami kplo ne pere mami wo wajuro yobo ya wu egbon na Vodzou de ekplo amaka ji Vodzou ale oko gbo ato ka va wu via yo ko dogo emi tutu onu so rabire oko akporo o ba kpo ya no ko hare me fu na gbo yo zo ko hare mo wo fu cho o tre onu pa ibe ye efonye o so papa ko dara yin glala papa so zo kaka va la fonye ko me tapu yin gba pa abeya mi le nu po papa me tasi tapu po yin po una be nuka aka me be nuke wele me nyota papa esovo ga wale tapu anyina mi ji tepe mi adori ni o gbinya ni o me nya kokona mo Vodzou ga le ga ma wo gbo fota o kore ji nyaun vo mami kplo le ko mami no me na ko me na o da be afosu do kyo da bi ake mi bia ma e wana be me no ji vo ye bo no do osiji ni me be no do sakwata me shiju ni me bo no do mami shiju no mami no ko wa na o meji o no sakwata no wa na o meji no Vodzou da wa na o meji kake giganto e trop bete meji ko wa lo noji e sonne me vale wa zikima azu zikpi vi o asubo anye rosia ela si wa be careful